Besar PT Darmawan yang sempat hadir, yang kami hormati bersama Bapak Lurah beserta Ibu yang sempat hadir, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, majelis ta'lim, dan seluruh jamaah yang sempat hadir tanpa terkecuali yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam majelis yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid An-Nur Darmawan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasutra indah bagi kayu, kesananya pakai busria indah. Selamat datang di Masjid An-Nur Darmawan. Kami doakan yang hadir bisa berhaji bersama PT Darmawan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kepada seluruh jamaah bersama-sama membuka acara ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Farwanda. Kepada Ustaz dengan hormat dipersilakan. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Farwanda. Semoga ayat yang telah dibacakan menjadi cahaya dan petunjuk bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki acara inti pada kesempatan ini, izinkan kami sejenak dan berkenan menghadiahkan bacaan Fatihah untuk almarhum almarhumah Hajjah Indolaming, Haji Muhammad Bahari Baru, Haji Murdaya Sadeka, dan Haji Muhammad Asri, serta seluruh jamaah Masjid An-Nur Darmawan yang telah dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh guru muda kita Ustadz Edwin Jufri SPDI. Kepada beliau dengan penuh hormat kami persilakan. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, guru-guru ta, yang saya hormati dan saya muliakan unsur pemerintah, yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rifatarakai tanrang syukur kamaraja talurifung Allah taala atau badang kahadir rilalana yunrun hak baraka ifung Allah taala. Tanahodo ya majelis tae, majelis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, memagi-magi dan atama majelis sia-sia. Tanahodo pada di mana ke hadir na yung ronge pada yalaki di sini singa asalewanga asagenanga ajapa-japa atau pada angka manya-manyamangi assalamu karilin lebih-lebih beriseremoni nabang Allah Ta'ala. Dan realumay masalawan dan mapasalama dari alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mencaja kacuer lor di mana to bersalam marilin materi seremoni nabang Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, sempat onak ko kira siruntuka alena ustadz yang mengajiwe yang mengadakan juga malam hari ini bersamaan kedekan ni ka ustaz asa Pak Prof kedaka mau batu kong kata balik juga kuya Pak tanah ka profesor. Tapi alhamdulillah penuh masih kita Megi saliwang nahodo semua yaro angkayewa masama magi-magi insyaallah pada nama semari pifong Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, yaro alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riolodena manasumi tatahajarilino yaro latokna nabita ya sange Abdul Muttalib matandre kasih sayang memang matandre kasih sayang dia naman laparu dia naman japaru latokna nabita ya sange Abdul Muttalib
Napa dia na pasi salam, dia na papalapalang, dia na pa di sesa. Kalau macaranya kapan ngake biasa matu mapala biasa. Tapi madari aro tapalisu koleta makare. Ini je macara mai kada je tu 15 ni di mapala. Nalisu koleta. Jadi monro tujunna. Dia na papala lato na nabita. Abayaro wat tutong aja jingan na nabita. Riasung itaw gajah. Ang karaja mangoa makakela papala lasaati na boleh mana sereati berdiati susaati. Ya sange Raja Baraha. Maka datagi mon rero sereatina. Ya Raja Baraha masereati maka da agama na masaro lapi koromatkan atau liangkat we. Satu. Nagangkangi natupoki akela-kela nga ang wangang na manasan niya maka da raja no na mama to dilo mo magkwasaywi. Ano na si tawe? Loilo kwasay tanah Makkah. Tapi angka kejadian, iaro karebaewe latui ako lato na nabita Abdul Muttalib. Maka dalo yang karaja Abraha lo kuasa tanah Makkah. Maka loy makasolang. Itu. Jadi itu di toma palatu aja lalu gaga poji to lima palatu nareko nak gangkang itu beda si salah. Iya mega. Nah wala cerita tu maka mapaku dia ding. Manung aja nareko to mabahang agama, contoh misalnya ang katulong mapalatu iyaro to non relatu bicara, misalnya to mabahang ko agama wati jaji mamako, na timba jolo na tabi-tabia, maka na dito garo matu si salah mako, kutong kabahan ako agama. Kami kodega na to bahan ako agama maka ang kayaan ulo ko sa tanam ulo male mako salah cede tao maka alaka papel aja muasa nga na rekodelo to walang kawan. Kuto di kabahan ako agama. Hamendra palana. Aga kajaja yarowat tenang lah to na nabita. Tenang. Nawadanga morena nabita. Kadala ki penerjemah bahasa dari Habasya Sidi. Lokal lomewe si Raja Baraha saliwan na tanah Makkah. Ang kasi tujuan na ro? Aga si tujuan na ro? Onro kasin na lato na nabita. Lolo pa ka nasay, maka na makuto nga garo. Kedua, onro kasin na sifat na lato na nabita. De na melo pa si salasalay. Pa si ununoy. Pa banuewe tanah Makkah si bawa pasukan na Raja Baraha. Ali na lomewe si ita. Ringkas, letu, si runtuk. Kada Raja Baraha itu Raja Baraha. Alina toba lokko siya gagana te tanah toba gagana le toba majalo. Pada matoto ko masigie. Tanya pengurusun alina to lo majalo lo bege. Nah, sakamanya menyapa ko to masih pengurusun masigi. Mapaku. Astagfirullah. Maka dah ikhlas. Ya sange ikhlas. Tada boy kamaraja. Ya sange ikhlas. Manyama pape na dinya. Ya nanti asa ikhlas. Aja di jama solo manyama pape. Ya nanti asa ikhlas. Asal ya berani. Letu togi make guna togi. Urusan nama ni. Ya pati lepan ini. Kurang ni. Aga kajajaya ruwatu balisun bema lato na nabita. Maka dari Raja Baraha ya nak pemimpin na tanah Makkah. Iya na. Maku koe salay tu masanga bala mabacimu. Kone mo salay lusolani mi. Oh tanah lato na nabita. Ya kama na lengi takate na lengi polaiki. Oh macai Raja Baraha.
Na panang kalau mewah ka banta ka komedale so maganya makukome wala ko kesempatan lisu ko mubikiri kisi ko madece. Latau na nabita de sana mabalatan na lisu. Jadi akar itu ki kong kata to ligok bawang. Sakaru bata padang sakaru bata go kang imam ko bawang hati-hati. Hati. Latau na nabita lisu ko babana kabaywe tuda canunu. Melado ako fung Allah Ta'ala o fu ako Allah Ta'ala ata mak hule kwidi bola mapacita ye fuang makukwe fatulu tapua urenuang. Jadi itu pak dua ngenge demo tu nasalamana maka sila lolaloni pakai jajang ternyata itu pak dua ngenge nanti si cocok metobi ye ko si cocok ni ro pak dua ngenge napa kinu pakai jajang ngomong Allah Ta'ala ya tu makar fung Allah Ta'ala udah uni astajib lakum elomoki ko ya walaki narate matu watu si coco ni riseseta tunakada Allah Ta'ala kung baya kung terjadi na makadan terjadi lah aga kajajaya ruwate burana melagala to na nabita deva na lapo pare ladongan na takapo paturu na Allah Ta'ala manu ababil kamang bawa batu. Itulah yang diabadikan dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aga kajajaya ruwate pasukan na Raja Baraha si Raja Baraha narate maka sesena tanah Mekah agaro deba narate maka sesena tanah Mekah ye manu ababila na pesan dia betul malum pana maka mati-mati Raja Baraha hasil olo pasukan akar itu tuki ye tahu maka kelewe toli kirangnya kakana tawere toli logok bawang itawere sakaruh pada kita hati-hati ki hati-hati pada ki ata boleh kubung Allah Ta'ala Allah Maha Adil hati-hati itu tunai pada taruh batau hati-hati binasa binasa Raja Baraha, mati Raja Baraha. Yan itu nakara nabita, nigi to bacay, ye ko to masu boleh we, ye mi atulu hake fa. Sila leku mamotoro mo pa, oh lato ka wega. Allah baralle makarete kampungan itu katut de rusui. Poko na ye ba fa do ngi ko mapa, na riyon mo ngala talo wakatay. Nama na satu yang kalinya guru tama kutana makana tanako sala agama ngurus tanan na ni semua lah tala agama agama anu ang kalingan ni guru kasih lalu kutol tu boleh kira pak jangan rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agar dibaca ya mi baca ulah tu kalau biar keceleleku mamotoromo pak nagangkai na lang yoto aji rus dia pokoknya alhamdulillah la tukatimi kalau be ka capa na Malaysia lo be ka macan cende iya mi apa dong silapa ta asa tu makan pak dong anak te kami je itu tapi ya ridi makon ni ro ye hati pada ya si mana nabita hilmat tu nya makini na ya apa namanya mamani be go pa ibadah we kami we hilmangi nya makini na we akon itu mau bayar sangat ikhlas. Agar badongan ko to masu boleh kena bita ni to baca ye ko masu boleh bolana talu na jami kifung Allah Ta'ala itu. Tapala mai mona nak bicara nak teka mabalata. Agar bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya na to cabiru beru na masu. Lalu najamia ki bunga Allah Ta'ala nomor sidi najami pong Allah Ta'ala batu juda lewat ki jamati itu nomor 2 najami pong Allah Ta'ala babeleki bona ria balae nomor 3 najami pong Allah Ta'ala ya laki dali siganda-ganda ka untuk ini sa keluarga tuh masuk boleh oh ya meron kaya baca ulah tu kalau vega alhamdulillah berkendarakan itu menang ke ulap potau ko asu biasa manuk biasa itu kan itu makan maring-maring semua ya nasi itu kita biasa betul
Tapi alhamdulillah aman di dalam. Lancar. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karo latona nabita. Siddi marakana. Waktu na si jaja le malabina nabita, abayarwan ngewe. Oh macaya. Yaro watwewe latona nabita ka kolebo nakabay padayjeng yata nakabay. Oh na boleh caya. Mamali-mali latona nabita. Narate baban na bola na amina. Masuto ni mita tajang alay malabina na bita. Prilino. Oh! Mataway na bujo samsape de malada imupa. Jadi itu waktu na balik jajal malabina na bita. Ternyata ikokom itu makewe. Ikokoto tu kolato na. Nenena. Kubasa tubo nena makada kilato na. Takala biasa sih kak makan lato na pak nawa ni sisiwan ni kak bone. Makanya jadi harus baik kuasai mana lo kak pak madari bahasa sengkai TV itu dan isa pagor na sa dia isang jama-jama to iya. Abo jadi itu balik kikokong yan anak emakwe. Tanya cule-cule tanah belo-belo. Ang kamemeko baraka na. Aga barakana ternyata hati dengan hati. Napi itu pala yaro makun reye, komisana mati kasi baba na ye labongan anak, misana na jaji. Madari itu kubura yo operasi misana yaro labo makun rey, tapi yaro bidange asal bidang mabaha ko aga mewe. Ternyata itu nabalewu itu rana nak lolewe ke namo cinampok mo. Asal mabaha ko aga man. Yan na to nari koko balik makwe. Ternyata hati dengan hati din maleper. Napi ti yoro tomate materiolo kay pa kumana kiro. Aja na ba? Nenewe, yito di macucuan kay mana nga pota. Asala ang kapota. Ya ceri misana ko indo na, ya regambo na, ya sang yolo bi macay ambo na lobong anana, yolo bi macay nene na kuya ano puna. Pa mapakumeto lato na nabita. Masaya lada meto puna. Maka waktu na melo mate lato na nabita dalam riwaya na sapapo na. Ito si diliwas sagga na ko nana. Hangka to. Jamain rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jar boleh kibako yeh nana. Iya tu liman na idi buranebe pak. Namo maga jana si bata pa engkana jana si bata tete yang kabaraka kena limata idi berani. Bayangkan ibatolo sapai dale halalata malepa-lepa jeta mabusu-busu limata naturungi puse temakada subuh-subuh tolo sapai dale halalata temakada mabosi-bosi temakada tengah benih. Ternyata ba baraka kena kana sunabita tulos sapai dale halalata na tulesu matako iya tu takota idi labo burani mancaji papa lolo dosa di sisita. Jamain rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Napi tu ya ridi ibu-ibu kai to jangan ata tu. Tanah tu belo-belo ya rito jangan anak. Engka baraka na ya limata isompo anata. Na palari elokelo nito tomato. Ini nawa sabara ini nawa sabara lolo ngegari tejing Allah tosa bara ini toma tua mapahang napila leto jangan anak na nawa guru memen di sabara serta mangimamana ko nabita marja sabara. Ito na makukwe makun rekutu sesa. To jali strik manina to jangan ni anak na. Jadi aja muherang ko to lima tojo ya anakmu. Yang kamu badangin mewe nasaba baraka na misterongel lete. To jali strik abayar rasa mereka jama siaga ta jama ya ridi makun re sama modern maku kewe maga beto materiolo alena tanangi baralewe pura siaro na rasi baralewe pura siaro na tatu pura siaro na apa na soy pura siaro nono ko saloy lojang pura siaro na apa na nasu femang
wasu. Irate. Ako dyan kasi, makukwewe. Na dewa bunga pa. Iye ko yun na nga lumacarama pa. Dewa bunga pa. Ko yun na nga macarama. Lena andre kasinge. Buka makalopo. Buralale roko taraka. Buka bawan na 50 juta. Ati kwilalo. Olo muli seke ang palokuwan di wabi niya. Ako dyan. Ako bisa ngimandre buka. Na bisa makan. Lo yaga. Maka dyan andre heba je. Madari ba tatlo mataku ba. Mamagay, yero ya ba dewa bunga. Meta matoka monro masige masari-sari. Bisemani tu kalau set na masige. Na kumapasawa ka, mega sunda ngapilo masulo bega. Madari tatlo mataku ba. We. Aku asana hunganata. Parisu bema, wow, mapeso mato ya listri. Ya boleh kalau ki mato ya listri, madape di mata, sompo mato supaya ka meraka. To ya listri na to jangan nah. Deh, kelo HP na pakai. Aga elonero HP kaki di kepala di kaki. Ano malele anak-na. Inoko anak ko guru ewe. De narincing anak na guru na sinalisui na sama bele meto gurumu. Tobat ka. Ikala si anak na nalaboro si ko polisi we guru na. Terpaksa polisi we kasi loy denitikan ang katuran. Loy titai na sakit na adale. Jadi kongka tomatoa kadampai kamaraja. Ia tu bawa pabu ko caki tabi anata caki kasiasi anata apa psikolagi. Nama-nama loy lolongan lino dengan ilmu, akhirat dengan ilmu. Inoko anak-anak. Nalaburo ko polisi. Mapakon. Pakobani boleh ibu. Ya kota cacala de guru ewe. Pakobani. Patat pon ni sekolah sendiri. Idi namang caji kepala sekolah, idi namang caji guru agama, fikih, akidah, kurang hadis, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, kodenang kamu jangan sintiko. Henesa kurang untuk apa Pak Guru? Nawe kasi. Bo, bo. Kemudian yang buat tewe, polisi memang, jadi nabita. Asi koko tu nabita, tama na kabay. Waktu ni koko masuk boleh bolana jadi kama pada yang laki dalil loki umroh, yarga haji, ko aga sana PT Darmawa, loki haji, loki umroh, ang kamobi tu bola jajingan na nabita makuke. Tatane pambibita. Nala perpustakaan temaku itu. Magi nala perpustakaan ni ternyata telusuri yaro yakit orang. Kaman ang kasih pendatangan nasa karubo si kinona koro. Nalisesi anuna. Akidana. Katu koro warna huteh tatanya pambimbita. Paya 2017 Miriolo Henry Toma. Iya Pak. Tapi alhamdulillah kedua anak yewe heyera ko jirus di silo umroh dia putar lima. Nera apa emangnya? Ya mi kode kasih adelo. Jamaah yang rahmat tidak dimuliakan Allah. Katu ya natu nang kay lelor rumai. Ita kare kota na Makkah. Kagasi salah matan ratu asalan kato masyariati mapalapalak anita. Nita mato. Yang kecelelon na masigi eri Mekah iren ribara sanji rijal ajak kita akan hai asesiran ribara sanji aku ni romondro sejarah anak nabita kisah-kisah anak nabita iya natu ibaca bara saja kongka gau ibegau apa kongka gau ibegau tanah to kewajiban. Tapi ye kongka gau ibegau na deto ma dega salawa ko nabita dega aga baca Quran ya na tunro kami na makabung de na jallingi malika ko dega baca Quran dega aga salawa to sibu hadiah ba domenge sampai dan istri ya nomor 2 televisi
kipas, blender. Ang kaba ima baca berasanya ni titai pada kamata si baru karuka. Loi madebu ima mana kajagi bari kanto-kanto putih yang sokoi si kau. Ya. Baca bale buta dua. Oti bana sabonyo mabolo telu. Napi sapi ako sa dal na motoroe. Letu boleh timpa ampalo na runtu bene mananain. Aga na sabi na papesoni mantajima na patasarasa mo tahu. Manu moja ko makoro madari lalo pak dewa bunga-bunga pak. Mana kaja yarto makadila dato matawede sesa pala. Hawe ye artis na wajah 50 juta. Ang kapacara mewe si sabi ampalo na si babangaji. Pura kayak ini pun. Pura toh? Oh, madari. Ako ya putan rangi ro kampung. Matan ralada aja deh semua bunga-bunga. Matan ralada. Matan ralada. Iya. Apa? Dia masalahnya ada semua lah. Mau ikro. Maka ada pengaji, penceramah. Jadi mau berbaki dosa gara-gara itu malah. Ya balik kok dia gak campak bawah nih. Oh ya nama matan rapa, matan rang. Utan rangi ladan iya pak. Dia sama kada bicara lino kay. Dan apa ikay jole. Yo. Dek. Yari dito sengkange mana sama kada malabo ki onrona dia perputaran ekonomi di sini. Kau onro berdagang. Kan suruh makin nabita makada kulo ko sogi aja juga dangkak ko. Kagak baca rama sogi. Dek agak tuh. Dek agak. Jadi mana boleh baca rama gue. Ebo. Ayo, walu ini akan lupa. Matan ralada tuh pak, asal engkau bangun datolona madek na mega campak. Terima kasih. Aja tak geri-geri, terima kasih. Atiku lalam manivisi. Makoto ngang. Baik ya jarang payah di kuartis mana kaje bah. Woi maju tadi jemput maka awe ya tapi kau sengka dia kagak apa koro dia kagak apa koro tapi biasa mi dia nak bere jamaah ya drama dia nak Allah subhanahu wa ta'ala tapi itu sengkang apa sari wabong-wabongan apalagi ada na paji ke sana ada na pasir untuk Jenderal Bintang 1 iya wakapoldanya NTT ya asal alena matalibo wita fotona tikulalaman resi jaman Assalamualaikum Ustaz kaya ngaji na sa kamangolina pa general katang resyaga okay gas full namo talutu to jamayan rahmati dan mula kalau subhanahu wa ta'ala ubali subemang jadi mapa muli bicu anak pak biasa memang ya roba ahlak naro. Ampe na. TV lo masigi, rimpai lo masigi anak-anak. Cuma ya ri di bangurusun masigi, jama masigi, taceri ampe na nabita. Mati nulu masam pajang, kami liwat sagad na ko nanay. Liwat pedara na ko nanay. Ayasong. Na maka namin nabita, ya ko cuma sampaja temagaga mu cala-cala. Aja to si makadang kana na lo masige lo mu cala. Gara-gara silalu awe kasi na nangka nang kasewat tu sama na nabita engka na arak badui na teme di na masige macai jamaah. Gasay teme macar na teme di na masige gasay kada bita aja mu gasay. Matenangi teme mugasay na lari na tanot teme na rin budak ko jama-jama mapihachi. Memang nayaro na awe kasi na iyaro na bita matandre kasi sayang. Yetu sujadang sesa dito na pa kumanang madari mega kasumbang asujada ko masigi ka jombe-jombe na ka madari ro jombe-jombe ne ro sujadange capu tanya gara-gara yon ro suju tapi gara-gara ya bempungan anak-anak mana kaje lu mau bako-bako na maka da silalu je bu pak mega mato masigi wonro lepa masam pajang saya ndak sombong pace kan anak-anak
Ya roh bapak-bapak na baca anak-anak. Ita ko sama na bunga latala. Deva nang kaya urun tupa. Anak-anak. Lari ko yolo na bu imang. Paling tidak ko si dape na bapak na. Sisa maju gi, sisa suju gi. Deva na susuju. Mapa kumit bawang. Ang kaganang ka na jok na sok kaki. Ita ko sama na bunga latala. Iara ga jok ka matangaki roko jok ka cenga makan ako mo begaw. Dito nang ka. Ita ako sama na bunga latala. Hanya tama ko sara ko na deta ceri apa na bita ko majaparuki ko na. Pada mataga kung kay makasi terlamba moto. Kama dari mapa guru madarasa iko ni wiaga. Mandarian ka mangurus masigi macai. Ha kaje mon rotono masigi matang topo moto hiri siloponi hiri silopak ko maka. Awe ye komega dina masigi pa tadampoi kamaraja dito mak bicara lino. Pamakan ustaz yaro ko makka de gaga gajin na imange coco ni de gaga gajin na imange tapi yaro ko makka ibal enerce kosong na pibadang imange makka da diseki vega kang kamu boji tule matogi di makro ndek memang na tapa makan itu majek na migalada mana gajin na imange awe pak ada harga ada kualitas supaya deh nakajok-kajok ka pa apa lo tuo kasi na desa na palo salay na andre minajukun na pa ka mapa guru na sila nga mato tu subu-subu lato-lato bang apa di na masige sisa degi gaga sisa mareke gi bandahare sisa makadigi katuewe contoh sisa mega parotes gi jamaah contoh tapi ini kusing kadega mapator na matanra mato tu asalang ka bang Hayya 'ala salah. Maju ta itu. Maju ta. Tapi yan ang kababang. Ayalal pala maka di benar pada mata timange salama nap yetu ada pai kamaraja kumaga sana te sumangat na napili pa mulai tamani wette sallu sumangat pa takabir si Allahu Akbar nyamap pa maju ta tapi yan ang kiman napili pa mulai dan apa aja tadi maka takabir si Allah ay makin rangi masih Deto kayo doon masih kita. Deto gagal. Gagal, alhamdulillah. Tidak mungkin kinrane masih kita na travel ha. Jamaah yang ramah ya. Ay ta. Tahu tora kaji. De gagal to. Na travel. Na wiri-wiri na itu. Jamaah ya. Na bisa mato. Bukan kaleng-kaleng ini, Bos. Jamaah yang ramah tidak jumlah kalau Subhanahu wa taala karena waktu yang membatasi kita. Tapakasing asisong pungat talor pung Allah Ta'ala asisong pungat pada taruh insyaallah padang kaki itu bertakwa laksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah padang kadosata padang kajata sebaik-baik hamba iya naritu den apa aja kita lemelo toba pung Allah Ta'ala nasabadin iris sematu pada pacapak namana aku tuh ketongeta dan apa itu nirisa makada toba ia mana nanti yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makanan ajar tobaturanmu. Ajar tobaturanmu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadampoi kamaraja narikong kada puta pasala situnganna mega mova apa napiro aja jinganna devan riwat narate apian reto jangange narate liwat tewe insyaallah mudah-mudahan ada waktu di lain tempat kita sambung lagi. Terima kasih sekali lagi tadampoi kamaraja terkhusus kalian guru ta Haji Fatahudin tadampoi kamaraja pun wijata ya macarama ya kung kata pasala tabici moka matu.
jamaah yang rahmatin dan dirahmati subhanahu wa ta'ala. Billahi fisabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلام وأبواب الصحة وأبواب السلام وأبواب الصحة وأبواب السلام وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحرمتك القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.